Mugerwa okurire hururegi yashoborera ngwaba bashangwa bine papara y'ubucupuri kandi yashoborera ngo gowe nurakwatwe naza kujunanwa kuko amateka garu kugira biranga bumanyi kumbaga takubula musiufu babaddewo empapula nga njingirire bazijja kunnasa n'olwokuba obukugu bwe tulina bwatusobozesezza okukakasa gavumenti bano abantu empapula byabifu ene babatwalibwa ku poliisi olw'ebipapula ebyo ebijingirire. Poliisi egenda okuinvestigatinga omulimu twagubadde poliisi kati ejjo tuwulira kiki ekigenda mu maaso. Tujja kubuuza poliisi abantu twabawadde mutuuseewa. Ogu yayongera yagira ngo abo bona abari kuza mu mahe bashemerewe kuba bari hansi y'imyaka 23 kandi batine buzubona hamagara gabo kandi bine n'emico mirungi. Twagala omuntu okuva ku myaka 18 paka emyaka 23. Twagala omuntu nga mulamu physically fit. Ekyokubiri abirenga ne P7 slip. Ekyokusatu ne senior form nga muna Uganda ina national ID nga ina ne NIRA oba watabena NIRA abene n'ekipapula kya NIRA ekimulaga nti ID eri mu process esawa yona ejja kufuluma. Lwaki tetukulutinga abantu abatayina national ID tufunye obuzibu bungi nti obagenda kibatwalira obudde omuntu tafuna musaala documentation ebeera bwagenda mu banka amanya tegataalinga so tosobola kukozesa muntu nga tasobola tafuna musaala. Brigadier Mugerwa yayongera yashoborera ngo bingi nabazo mu mahe kuronda sente konke ekibunka abaserikale bari bagezeho kukirwanisa. Tulina bategeti workers olinaga nti kangene n'abala nanga mugenda mu magye nja kukolayo bwemala okukolayo nyene mu wazalendo empeyo looni bweva mu wazalendo singa nfuna mukisene ngenda kebweru ng'Esomalia ninfuna ezo n'enzigatta ziba zisobola okunkolera. Ennaku zino kigenze kikendeera tugezaako okulaba nti tunoonyeza ddala abantu abalungi. Sky TV yagambaho na bamwe ahabazire b'abaana abija kuhandikwa kandi bayeruka kubina amasiko mingi omuri gavumenti kandi bagisima ahabw'okufayo kukuuma ihanga. Nimanza kusima gavumenti egi ahabw'okusiteraho poroguramu zo kurondera abaana baitu n'enkyagara oku barabeho abakuba noshana ka family disease mbwenu ajatanaye ninte kukuzeyo mu mahenze kukorera Uganda kandi ntureba ngo lazima nubwo murumo guruho hato gwa hati hakiro hemirimo nkumana yazo mu UPDF akakora ajya kagere mico nakorihanga ndekezaho sister wanje nanda kujoininga nakunda hangari nanda kuri serving. Abantu 327 nubo bari kuza kuhandikwa kutaho mu mahegi ihanga kurwo mu district heziri Mbarara district, Mbarara city, Ibanda, Rwampara, Kazo, Kiruhura hamwe n'Isingiro. Ndijo Bukato abwa Sky TV ya Genshonga omuri Mbarara.